kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ba uba Tito Starwell Khan la shapan khalam no nakashuki komu Chief Executive Member ka District Council nakaliang ka UDP kala GDU komunong yalam kaliang persya nakaliang ba Tito sa bakran sikilat patay kubor menta kasing ka arkuwe terik ujili o arajar arkulay uloang baha kani ka dorbar mangtingka nakaliang persya kinsara yishibun kimat kibakuntop ya kamat kaput bat ka uniform civil code create city development bekerja resolution atau di MDC baru kita sign atau bersiap hangai tidak yang kini kasih lipat di sambil mungkin Aisyah Sherman tadi di Malay website dan apa we anggap nombor berwan yang saya Aisyah Sherman bukan isu di Bandra di mentar yang Syong ini di isu di Badangkau kalau kaum ki inisiatif kita ini ke isi ke ngayalam mengambil bila sedang menteri kaum sehingga sa budien yang kini kaum lembar ni ke isi ke pemerintah angai ba kan angai budien bat le khamba jadi isu di bang nasim kami isu ke ingin sawanra Amerika section kadi da border issue nang ki wepat ki kumka uniform civil code ke nakaliang ke jonga ke CM terpor yang asyimi ke inisiatif bandum ya baro lain ki CM atau baro lain tadi ki edisi in persyabe ya ka nika UCC. Dikata di kaprai. Dan nakaliang na cuma na serak yang ini apa kanita session ini baparo di member di muncul bagi dia. Habai day baka jingya day jong ka National People's Party baka United Democratic Party haka sarkar nakaliang ba Tito sulaong ba unsaya kranya kani kamat hapo kaseng namar ba maumarway umla man shimya kanu karay. But Hoy nga day undang yalam sa UDP. But ya kani ka subject means ya keren ha ka party level. Nganum la ban comment si ingam ta. Namar kani ka karai jong ki MLE ki leaders ng ka party ban ya lang hangte. Tila da kadon kanu pat ka jing bom yasku dimut hangte. Lani kadon kanu ka step ka baki ki simpat kamu ingin saya keren ha ka party level. Nakaliang conga ngamla ban komen si kalau kadang long too early yang ban komen kalau kejingnya deh jong ke UDP pat apa kan parti bakadan ka jing ka berngam ke bersit kan miarau namar ba pilai jui ya ke UDP nado ki sistem di baladap kadai ke parti ke babat ya ke kulan habangiwan banyak trilang bat kan ono parti ngim jusyat kelai yang lagi yang istana beladap ngim try bang kongres por bilong di TCM bak bindo keladan ke pressure yang UDP tu por withdraw no ndrai mistake tilian kani kalau ke jingikai jong lidah kini hamtam lihat doktor dan kupar roy ubojung ong yang ini ketir don't be three apabila ya train untuk pas sedang hai kan jagat baja kalau ban bahkan kan collapse government kalau abang long kadang ke public pressure against the government ru kum ha kata kapor ngim today ban withdraw na kadang government kebangi letre lang dengan itu ifiru hangmi masun dep election ngatip bakaladon ka jingki kaladon tu ki katto ka ningot ki MDC ki bamdan ha ka isi ki belas tang ban penki le i lembagi kot kumbon ladon beberniam mengi badong ban penhap no tang dep ka election so yong tang dep kumta terter Nrai nga ngastik ya ka agad na nasyu ay nuk sa ki subo ato ka por nga drop iki NPP nga indok i Congress ato ka mlalong nga mlayo i kanomba nrai baling nga bat i ka kulam ka gentle agreement ka bangi lete nado bangi form ya kani isi beta ka daw nga ongi ki ngan ongi ki pa bangabat ya ka agreement kan iu yang ato kapor gras ato kapor kidang dan apa sih kabasok iki let's say ngalaban ong lada nga convince iki
ada ngah penjan ni ki let's say kila ban ni trailer man nama ra kapur bangalong CM ngani tu ki what ki MDC Congress ngam julek ben clear ki what ka scheme lu ngai ki kimla ban len le iya nga nalek apa mau keruat nalek clear scheme nalek lagi konstitusi man ki MDC borok khat ngai ke jing ya trailer ngam julek siliang ni Henry Nanda bangan penkenya ka agreement never kabahaya nga bangan ngalong ko din nama balay I'll be a man of principle. Ano yung iba? Di NPP ni giong ba? Lade ban sailot apa house ka right platform ban alert sana ban rai ka MC habang no confidence kemudian misalnya asyuk bat ka igi daw ka misalnya dia ban say ko house ka pikiran dah ada ke house pikiran sabar ka bomban di alert sana kan dia house tu ngapsu tu kai kan link ban klaim isi ban form new isi jong ke kongres with relation dia ke amendment ni ka schedule nilai keren na do Islam di berada but habaya dai ba ka amendment ka jing ai jing mo tuni kam dai tang jong ka isi kam dai tang jong PDP le ka dai jong all MDC ngajuhat ya ke all MDC parti bitik jong baro ki MDC ban ya keren halo ka amendment but ngani tu epi haba u ba pensengai long kong leader of opposition ni ka bang ya keren ka amendment ka schedule ban propose government ni khot lang ni ngim chule marwai ya khot lang ban ngani tu epi ru nakaliang jong ka sarkar chief minister la ong ina ba tang sudap kam wan na ba rum sakhat e committee hakabukum no ngin ya keren ya ka kam kenang ba ngin yo ban phano ya ka views ke jongi la ni ya ka jing ajing mut jong sarkar syaka ministry kenang bakin ra no ya kanika bill hapo kanika summer session kanika hawana September session jong ka ing dorba hapo jadi parliament te tinga ngamsu tu kai ka jing mut jong kata ka amendment baga jing baka jing panhap itu isi ngamsu tu ikwa ka extension bro kira ka extension they want to enjoy more months more years bantir balik cepat ba at this juncture balik nak banta ban face kata kata yo ban pendiam jadi konstitusi ba nama balik konstitusi mai ka dari ka komiti ka pang kala balik ka komiti ka ba set up ka isi nata ka di ban call ki hearing ka di ban mo ban snap ki pat ba ki nang snong ka di ban consult ki MDC barokat nang ba ban yo ban bagi kita ki konstitusi tika ni ka process maybe it will take times that's why it need to extend